E bon, idona baba ton kaka bo humo mina ido ko jira we male ko wa agba mi ton ji egbe basi yan zan tro poto di asun ko fo ko aton nu kro poto e me mi tin te tomo bon le telegram we plan mi so igloji gbe to kalavisin kalo memo bo amoro de pero ko e bon idona baba ton kaka bo humo e te kazon a ho le telegram egbe to anamo do baba lo oporozon aton e bo eto o gboje da ko e ton me mi to so fine po wo mi na gas ke ani info jinawe wo wa mo ro wa da idiyan de no wa sogbon wo to size da igbon fi bimo romia wa da yi imprime son rythme bode autogam mi to do ofilemo fraternité wo wa mo ro fraternellement bo we free re an gbeji e wa to dido no e otu azonbo e yin azonde na wa to pon jonu to fre lo azon lo ma ugbe e do no e otu azon to fraternité e gbe to memo bon le matinal wo wa moro jekunde to jija e to megba de kode na jale ni ta wa gba me wo ezonbo ye to azon wa alonu din boroto aligrona nu mo ko to mo le gouvernement renforce les mesures de prévention forte pluie wo e to mo do na mo na siara wo wa kenu ko wa do mo o dan yin bo sin ho lo din lo mi na mo me supo we ku de me mo bon me hu to yo de vode to din lo ye ma ko mo ya mo bon la boussole wo wa mo ko ndo mo lo o Sénat mi to yo de na se mi te din lo wo ya no cheche na to hodi do to mi to mo bona to nu lese wo e kan veve to do weweji le Sénat nouvelle pièce maîtresse du système politique béninois matin libre wo wa mo librement wo Romia wada yi otogan mi to e na do jo me hun to egbe bona yi Mauritanie sin to ho lo me mo e do wada yi me le cap sur Nouakchott Jakarta wo wi o me iroji we wa yi mo po wa mo lo o te ko BPC to ene lo ye ko na sin ko to to sede wa yi me mo bo ara mo ro to gbe to kan we ko ji lo o gbe to kan de ko nu ko ne wo de taton de me mo bo dynamisme info wo wa mo ko ro mo lo to dan yin bo sin o ho lo ji lo de ye to di dogbon din ara mo ro o porogan ho ho ro po wo din e wa de ho de le ton bo o ho lo le pacha me mo l'ancien DGPN dans une révélation surprenante. Événement précis, où on va précision, où Wilfried Léandre Humbeji est au Ninamo, urgence sociale, ligne, inondation. Le ministre Humbeji fait le point et rassure. Et on va dire, mais les binichi baoun, à son de Togan, ou à quoi chaque fois, il y a un zolo jamo, bon, anamo kondomo, nous eto jijo to courant si apawe lo eto gbogbe boja yi yin mo amoro courant kan din lo ajojija eto uwe ma lo na to vi re din mo to vi nde majoro wa to re ye no to courant kan fin bo mi na kan do mo lo nu ene de fin ete bene intelligent wa do mo lo nu ene de fin ete re nu bi be de me lo uwe do mo lo akwe supo uwe otomi to raza le coût caché du vandalisme électrique. Le Béninois libéré, où on va te dire, non, mais pour nous, ni mettre to bleble. Bon, ils essaient de tout jouer. Ils donnent à yawa, zone, on va mettre là dans soi quoi là. Ara moramora nous et to bibaire là. Aussi quoi, nous comptons les côtés titomo. Les premiers résultats de cette réforme santé dévoilée. Où est Béninois libéré d'abord. Le potentiel. Où est minado fo ek betomo. Bon, ara yero. Dekpede no yero. Comme là, tokanji, ayero wala. Au cerveau manuellement to ayi gba finfin me ayi gba fin sabe bon alonu din lo e ko je gang pa be mo yin ya ma wa je gang pa be ara se ko to epon yawe bona ho hojira we mare bona mo nu de kan de mele bona so to pipon mi do kanji do alonu dide apipon mi do podo eyan wa anji podo désiré to ko bon vigilant no ni